U porti crkve Svetog Arhangela Gavrila u Toljevcu na prvom srpskom sajmu na selu poljoprivrede, turizma i gastronomije učestvovali su brojni izlagači starih srpskih jela, proizvođači jagoda i meda, a održano je i takmičenje u pravljanju riblje čorbe. Ovo selo i cijel ovaj naš kraj smo malo brdoviti deo, malo i zabačeni, pa nešto bi palo i na pamet da napravimo nešto da bi se narod sakupio malo, da razmenimo mišljenja, da vidimo šta ko zna, da vide i oni šta mi znamo, šta mi možemo i cilj je toga, to je ta inicijativa bila da napravimo to, da se narod malo okupi, da se izloži ovo što narod zna, što njihovo umeće, što oni proizvode. Pa smo planirali da bude izložba jagoda, izložba meda, izložba alkoholnih pića, izložba i cveća da bude, to je sve ocenjivanje, a uz to da bude malo i gastronomija, kuvanje riblje čorbe, pošto mi imamo kupusijadu, ja sam organizator i kupusijade, imamo kupusijadu u septembru mesecu, pa da ne bude kupus sada, nego da promenimo nešto malo, da bude malo drugačije. Tako da trudili smo se da se što više sakupimo iz opštine, iz naše Srbije i da što više izložimo i da kulturno-umetnička društva prikažu to što znaju i ujedno da se narod malo raspoloži i razvodi i tako. Udruženje građana Disićeva tradicija postoji već 6 godina i poznata je po organizaciji Toljevačke kupusijade.